يا جماعه ممكن افهم بس من امتى بقى انك تتكلم لغه تانية جريمه؟ احمد سقا عمل فيديو بالانجلش بيشجع فيه محمد صلاح، نص مصر سابت الفكره بتاعته والتريقه على الانجليزي بتاعه. خلينا بقى اصدمك واقول لك 20% من الامريكان بس بيتكلموا لغه تانية غير الانجليزي، و80% بيتكلموا انجليزي فقط، وانت جاي بتسخر من واحد بيتكلم لغه تانية غير لغته الام. كمان خلينا اقول لك ان الراجل استخدم كلمات مستواها متقدم، والكلمه دي مثلا مستواها B1. اسمع كده. Originally, I'm an Egyptian. ايوه وقف هنا بقى عشان الكلمه دي اللي هنتعلمها النهارده، وهي كلمه originally واللي معناها في الاصل. فانا عايز اقول لك مثلا انا عايش في امريكا لكن في الاصل انا مصري. I live in America but I am originally from Egypt. ولو عايز اقول لواحد انت اصلا من فين هقول له كده where are you originally from. في النهايه عايز اقول لكم يا جماعه ان اللغه اداه تواصل مش اختبار ذكاء، واللي بيتكلم لغه ثانيه غير لغته الام ده يستحق التقدير مش السخريه. Where are you all from originally? Where are you 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 from originally, Hebrew Melvin? Where are you from originally? So, Bick. Yeah. Where are you from originally?